Anyalaki din! Oh no! Oh, yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ag kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iji balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Ag sarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige Sumrek kayo tatang. Ingka man pa ka ng aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataon. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa ka ng aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na. Katwan! Anyat pang panunutom aya. Tadinak pa yun mangag. Salbak ide. Naay. Anyat pagbubusuram, Jomar. Sino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dya lakayin ta kung namlan are dito o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti agsao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kag pa'y sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kayat ti payod na. Nagangsag. Anya? Dan samat ibagbagan ni Jumar kontra kanyak, li isa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita adiles. Anya adilis ti sasawan nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man ditaw tadisnugag. Diyak kursunada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manan ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito'y balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusayaw. Ha? Umano ka man na pusa. Naa. Apay nga agkat katawa ka, tatang. Kasanaw, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak manlaingan. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamot ten pusa nga agmiyaw. Ay, nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busur mo ni katugang mag, Jomar. Una, imbag nadalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit pitak kiti saka na nga umunigad. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin mo ang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangam? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balayo. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tiray bagbagang mait. Diya maanusan ti ugalin ni katugangak. Mangirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di wala di kam agkit kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatangko na ko ma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri akong kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak agkapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa.
Bayam ka dilata ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti mading ar-aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramiden na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita kanita tatang mo anak katurog di tasalas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas labulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulon nyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kita mapukpukaw di chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapaw. Amangan no awan mo ti tsinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa ngagkabaw, tapno malipatak ti saan ngag chinilas. Sapay ka, barbaro da dya, chinilas kaw. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de tinang itaray, anak kaw. Anya? Bala, tulungan nagban ki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan? Agpudno ka man kanyak. Anya nga iti pudnok. Sika tinangilambang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Jak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok nga agul-ulbod ka kat. Kasano ti panakamo mga gululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sika tinangilambang ti tsinelas ni tatang. Hunan! Inlamang ko. Nangilambangam. Ije kalagdaan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkaalaan, kat isublim kini tatang. Sika na? Apay asyak ti ibaon mo. Sika ti nangilamang. Isu asika ti mapan mangala. Nagbayag ka nakisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon ti lablay. Tayo na uda kabsat dahi di tatangkaw. Anyat imbaga nakan ka? Kaya mailiw mo kanyak akaanak ka na. Aya. Kasano mo nga men? Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. Sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Asino di simang put asa nga ilayaw, Lisa, anak kaw. Ningay, Auntie Lovely nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti siya nga ilayaw, anak kaw. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, isa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito yung lugar, May. Ay na, Mindo. Agmay-may saak ngaminin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawon a nabalo ahak. At damot tinidya abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana.
Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumanenti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawin ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar? Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo, nay. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya? Ay, naapog yaman na tanagawi mo ilang tatang mo. Kung ang laki dinuom yan man diti balayan. Nabayag da ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, naman katuro-turo ka pa din. Itay pa ilang agsusoya baka. Kat ala maturog tangarudan. Rabi iuna yan. Asino dyan tuk-tuk-tuk rabrabi eh. Munya agpaiso. Asino nga hindi tagtuktok to? Lisa, nakaw! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Lisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Ano ti aramidin na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya man anaturog, Mindo. Wen, Lablay. Di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Si ka talaga. Saan ako nagpalpalikaw pa'y, Lablay? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay, isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka, Lablay? Ay, nagpartak ka matan. Ada ka di matlaeng namnamak, Lablay? Ha? Jack mo, Mindo. Lablay? Ay na, Mindo. Inigamamatan ti dakulap ko. Ay, ayatin ka, Lablay. Mindo? Ayatin na kumamit, Lablay. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Nagulimot mo dito balay. Sa di nung ay tinapanan lagi ti kabalay ka. Awan mo yan tilaplay. Rip mo rin nga tayo. Mapanak man di kusina. Nagmerinda man. Mabisit. Kasla da tao di silid yan tilaplay. Kunak mo awan tao. Ante! Anyat mapaspasamakan ka dita silid mo. Awan mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanab tuog. Iamper ko tilapay ko iti ridaw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Ada tao, Lablay. Ni Jomar, akaanakak. Mindo, pumanaw kan, kartingham. Pag naakngay, Lablay. Tumpak kan iti tawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akaanakak. Iso magnakan iti tawa. Sige, Lablay. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nakastayop! Jomar! Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang ko ti arasasyo ko ni ang tilablay. Anya, ay ikwa.
Kastoy na Jomar. Agpalawagak. Let me explain. Ay atak ni Antem. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Ay, hagayatak atalagan kinilablay. Dumngag kayo anaimbag, liisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kanimindo. Jak ammo no anya ti isungbat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jak ammo no anya ti maibaga ni Jomar. Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Tatang uno, uncle. Ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Agpinakawantan Jomar. Santan niya agap-apa, when agpistan. Ay, kuwuna tatang. Ay, sti, uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.